Dumelang sanibonani, nna ka lebitso ke nna MASHIA wa PHIRI, and this is Uyathandwa, You Are Loved, Wa Ratwa, episode 3 ya bo abuti ba rena. Bonang ne, if you know that you are new to this channel, kindly subscribe and don't forget to hit that notification bell to notify you with future uploads. So le lena esilitseng gore mo season 2 ya bo abuti ba rena. Yo guys, bonang hona le abuti eleng gore o re ngwaletse. Abuti o re wetse keng. Hona le seswe eleng gore every time ge a mona like wetse keng, there's something phakathi inside umlilo uyashisa. So mara problem ko gore abuti o tshaba go botsa sisi wa rena ali one. So o gopetse thuso ya rena batho ba Uyathandwa, You Are Loved, Wa Ratwa. So rena batho ba Uyathandwa, You Are Loved, Wa Ratwa, ntse re yang o dira go re thuso abuti wa rena gore a ke re mapebeza wa hae wa bona sethandwa sa maybe who knows ke mosadi wa ditoro tsa ye wetse ke mmabana mama mfana. So a re tsamaye ro tlhakana la abuti wa rena asambedi se tsatsa kanjalo why. Okay, abuti. Hi. Tenga dula fast. Yeah, okay. So, okay abuti. Ke teng kwena abuti Tumelo. Abuti wa batla mapebeza. Okay, abuti wa rena, so here we are. Re tlile mo wena, re utlwile sekhalo sa hao re know there's this mama, umama mfana, the woman of your dreams. So na re khopela hore o robotsa hore like sesi o ke mang o dula kae like hore wena o mmone like o khatlile o iragala eng. Sesi lina la re ke nthabiseng. Aga. Sesi la motho mo re ke mmona ne. Ke kula maikutlo ka a dumela go yena gore ka bo mma o bana ba ka. Ke o tlhalwa. So ke ngwaletse Uyathandwa because of ke need help ya bona gore nka tshwara mamola wa ka. So be go khopela re lena le ka nthusha go molatla then ka khona lo tshelo tja ka le yena. Uska wara, would you know you have us, you got us. So ladies and gentlemen, lutlwile bare sesi nthabiseng. So abuti Tumelo like wa bona ke abuti a rena mo maratong o gopetse rena re gone mo thusa. So rena ntse re yang o dira right now ro tlhakana le sesi nthabiseng we leng gore abuti Tumelo wa morata o ready abuti. Bonang ke ntshotse re di betsa sota batse ke taba tsa marato. Aria abuti ro tlhakana le woman of your dreams. So wa re onna side efeng re tsamaela side e or side e? Re tsamaela side. O re tsamaela side. Okay abuti. So onna mo. Okay, so a re botshe batho ba nge because a re tse dumelang bo sesi le kae? Sharp nna ke nna MASHIA from Uyathandwa. So re nyakana le sesi ba re ke Nthabi. Nthabi ba re dula gana ka mo. Ke bonthabi ba re ka mo. Ba re ke Manthabele. Nthabele mo mochabinyana wo tshwara lo tja ono. Okay, na re gopela o khona le re le ka tsabala re bile tja ena. Sharp. Oh sharp. So ready. Oh sharp. Okay. Re ka no tja re dutse fase. Re sa njane re memetse so re itse gore re ska tla re tetsenya nako. O sharp abuti Tumelo. Di nerves nyana di reng. Ke khalo mnyaka ne. Or today like already o bulele pelo ya hao. Ma bana ba ma o twintshile minti yo setse bana le bana bana ba teng ba setse bana le bae ma twins. Okay so se Sinthabi na ke gopela re boele ka side for re be itshufela for privacy. So okay se Sinthabi yes yeah o ka no ema mo because motho anya go bolela le wena o santse be gaufi le wena. So se Sinthabi nna ke nna MASHIA from Uyathandwa, You Are Loved, Wa Ratwa. You Yes taba tsa marato on tlhaloganya. So abuti wa rena ke o or there's something se leng gore you know say very important se leng gore o nya go botsa sone. So abuti Tumelo ke o se Sinthabi, you can tell her everything ka mogolo rona o fila ka teng ka yena your heart wa itse re keng bolela mantso awe motse ke o
Hi. Hello. Oh yeah. Ke sha bona? Okay. Ish, what's again? Khale ke ne go re go bolela le wena, but then ke tshaba go bolela le wena. Serious? That's why o bona batho ba kgerang jo ba tlile ba o lata. It's because of ke ba ngwaletse gore ba ntho gore ke bolela le wena. Ntabeleng. Ntabeleng. As kids again. Okay. It's fine. Firstly, I would like to say gore ge go bona o ya shopong in and out. I've been there go lebeletse. Bona kae? Eish, ge go bona o etswa ka mo go dulang gona o ya shopong. I've always been there for wena. Ke bona gore this one is the one. Okay. So go gopotse o ya thanda gore ba mfe this opportunity gore nka go botsa the way I feel ka wena. Ntabeleng. Firstly, ish. Hey, mara wa tla le di camera. Ke no kgone go busha le reng this is the best way. Ska ba sha. No, next I expect you to take, but then tla reng. Mtlete le nna ba nthushitse. Okay, so umponi nini? Go bona every day go o etswa o ya shopong. Every day. So wona o humola wa sebulele selo. I've been afraid. O tshaba eng? A ke re wa tseye gore e jwang wa approacha ngwanyana o le ro mmona wa kgatla ene lo tja ka moka di lokile wa bona. Okay, I get it. So wa le wena o le nthabiseng ke gone go shela re e shoga nthabisha mo phelong ba. Ciao. Ke ta mo wena ka intentions tse di good fela. Oh, tla ka di intentions di good. Ke lebeletse something e le re ka ba fresh from rena re itu re ka itse re shopping. Smarlo ena bontsho ka rena le pelo a le nyane. Yo ka go sha bohloko. O ka seng head on. Go ahead. Yo. O ka seng head. Serious. O ka seng head. Wait, what about the rabane intentions? Go re rata dilo. Yo. Rata dilo intentions. O tang khona. A o no rompalela. Yo. A o khone everything. Ke ta o tang khona. Lo ka mo ka mmele pele le moya motho ka ofela ke tja ga go fa tsona ka mo. Kgale re kwa botlhoko batho o tlo nyala wena. Lo ka moka di lokile. Gape nna ke ready for me. Re ke bona wena ke bona mma o mas chaba le schaba thinchile minki. Okay, ke a go kwa. Eish na mara. Ke thata ke. O bontšha o sena le di-intentions di good le gona ke go botsa ka re nna ke tlo heta mona. The-intentions o ka se di bona sa di-features. Ha ke gane but then ke tlo heta. Ngo mfe chance le nna ke For now na yena a re no ba ba khotsi. Ya ba khotsi ka se kgonega. Nga se be mogotsi le motho le re ka morata. A ke mara ta ba re ntse re tsebana. Bo tore ba tlhaka nako. Bo tore ba tlhaka nako nthabile. Ke go gopela. I for relationship no gona wa. Se tlo ka ra relationship ba. A we ke mathata le re a fitile. A fitile but then na ke re ke sentse ke hile. A lo tsenka no re ke na le wena so ke sa tshike hile then ke tlo kwa bohloko obvious. Ke mo stage se le rong o ta hila ntšintši o ene le nna. I don't mind. Mathata go mathata. Ke tlo head. O khone. It's better go shege motho le re ke morata botho. Okay, ana re tla no bona pele. Ke tla no bona pele. Ape nna ke serious ka wena. Re tla no bona. Re tla no bona. Bona smile. Khale go bona ka gartein o feta o ya shopong nna o ke re le chance ya go bona straight. Mara wo itla le camera. Di camera di tlo thushana. Okay, awa. Hey, re tla no bona wena. Ke a gopela, let's take this serious. Nna lona re been trace simple le bana ithe. Nna ntwe ne ka bolela le wena ke re bolele ka rena, not anyone else. Hey, okay. Okay means Re tla bolela, go tla ke re tla di bereka. Tla bolela. nna botse be ke nya ka re di bereke no. Problem ka go botsa ke re. Ke nyaka like dilo di be slow ba. So that's why ke go botsa ke re tla no bona pele. Mara O wa mno bontsho le sweet nka o heta. o ka seng het. Like I said,
O Go sure? betere gore o kgethe ke motho le wa morago. O na le show ya ntho e Ke bolelang? 100% plus true. Okay. Aowa. Ntho e ke Gona kgopela mo wena if ke ke ntho e wena o tipotsang yona gore o tla kgona. It's fine. Ha ona ntho nka e ka mpalela ka wena. Okay. A wa ratana bona pele. O tla bona pele. Pele ke gola re bone gannyatso. Okay, sharp. Re bona ga di jalo. Gona gape. So se se ra gore like you A o wa tla bona dumela pele. le tla bona pele Mara so maikutlo- answera ke re tla bona pele Ah, no, from my side, maikutlo a ka buša le re kwaka yana. o kwa hao Smile. hey I've been dying for this moment. o itse gore ke eng batho ko gae ne ke rata confident ya la utlwa a re she's all his o ra gore kwa gage banang tsheke o ya thandwa you are loved wa ratwa re mo tlhakantsha batho ba ba ithuba e leng gore ba ratana bona di itse gore a ke tsamaye ke le wane ke phela ke tsamaya le moshimane wa dirotso matlapeng so ke rena batho ba o ya thandwa you are loved wa ratwa until re tlhakana gape next time ke sa tlo bolela hape ne if you know you are new to this channel kindly subscribe and don't forget to hit that notification bell to notify you with future uploads ke nna MASHIA wa PHIRI asambeni sithatha kanjalo Ngesikhathi sesihamba kancane ngiyacela